Minista wa Roads thirikari-inĩ ya Meru wakili Baptista Kanyaru nĩ akinyĩte ntere cia Ntarami wodi-inĩ ya Kĩanjaĩ kũrugũria wĩnji bwa kĩthima kenda gũtetheria thĩna cia Roads ntere ici. Kanyaru nĩ akũthingatene na mabisa bangi ba gĩtũmi arĩ abisa mũnene rwang'inĩ rwa Roads. John Thiga katumenyithĩtio. Ibu Minister wa mantu maruye thirikari ni kaunti Meru no Baptista Kanyaru amwe na Chief Officer wa mantu maruye thirikari ni kaunti Meru no Mutuma Kang'ote beginyire ntere Kilemi na ilele wondi ya Kĩanjaĩ kenda gutura kithima kĩa ruyi rura rwithiritwo rwi kinyamara kinene kiria kariba ntere ino rwaritu ya tukinja bowl area nontu ni area mwe ira chithite china thina rwi sana na mheshimiwa area Ken Naibae ibakarite nthi na gavana etu Mutuma Ntwethingia batwiranirie mwera tubatirite utethia na rui na ibu nturwaritu ya wakikisha nture Kilemi ikuona rui through kunja bola au kenda yumbo utethi institution ichi yatu ngwi twimirita na yumbikanite nontu gavana ibaukara nthi na mheshimiwa na bakabanga mantu yo na batu turi officers ba department rui batu tuma batu litu yetu njira antu barui so inkoromba antu banture nabo todi kyo benjira mbo ina to bandirova tafadhali pume manage bwega tukeya na structure ya kuform management committee antu bara community ya chala bamenyera mbo iba miyukie na njira yeteyo na baya community heshima na bamimenyere na nkiromba anya wananchi nabona ara kwena mbows muno na atwe na mbows itwe tatu na water kiosk na itona ari mo water kiosk you maybe taps ira twekirite kana controller ira kana solar ira rimwe nyike ya vandalize kana ikaiwa inkoromba antu betu na bakari into biao antu ba community na inyo tongere bro ketha bwe mbona bakari into biao inara muno gwakaria babataithite nkena cia kumana na Kenyamara bethirite ba Kenyamara kumania na gwagibwa Roads ntere gwa ino tura ini thirite ina thina rwe na ibethirite bachumburite muno mheshimiwa na bae muromba ntuko aparetere rwe na itokona na etereke gavana na kwaria noe na kumba baretera rwe iboya sana ki gavana Mutuma Ntwethingia no ntubangataniro na ibae ndamusumburite muno utio ndiraiga kwarare taka muchemanio ngaitango kumwira we na ibae murongo ibo ndamwira lakini ndenda kuona ibae te murongo no ntubagwatanira na gavana wetu thirikari ya county tumichokeria nkatho na itukua thirikari ya county tuketha tumiwete njara bau bakuira kubatira torua batu twendene community na iriri tutina kanya kote ita nabo bila tokwenda ndene Kilemi turenda maendeleo ontwinde amwe no gubene romba riri kiri baraba gwikira ciaca mantu ni megeni na mirandi yothi na mbere kiri thirikari ya kaunti ya Meru batu tutikwenda kaunti ireterwa ciaca no ntubura kithira nurarari kuo uraithaira ikuo utebua bwithia bura tukona maendeleo ya konwa thai baraba kuya ciaca ibara bendrete kuria na bendra kwithelera bongwa batendra kona kethira common man aona into so Mr. Kang'ote through your effort itokumenya ntore no kumenya thina cietu batu torua ngavana 2 term na inyenda 3 term na inyenda itomwetia yona rwero kibura utoriterete ngwe kende yona nyawe no muritera ngwe kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha Kilemi wandi ya Kĩanjaĩ gĩciko bunga tigane West mbeta wa John Thiga.